Dobrodošli u udrugu Don Quixote i na našu malu farmu u Sesvetama. Dobrodošli u Don Quixote! Ovo je udruga u kojoj se svaki dan bavimo terapijama pomoću konja i rehabilitacijom djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Ali mi smo puno više od toga i zato želimo da nas upoznate. Na našoj maloj farmi živi trenutno 7 konja, 4 zeca, 2 psa, 2 patoljaste koze, 3 mačke, 12 golubova i još su 2 goluba na putu. Kažem trenutno jer ovaj broj uvijek raste, pa onda zapišite da je ovo stanje na dan 1.10.2017. godine. Svi se vole družiti s djecom i maziti, osim možda konja Sokola, on ipak prvo više voli hranu, pa tek onda voli maženje. Našu udrugu ovako uspješnom ipak drže ljudi, mladi ljudi s puno godina iskustva u radu s konjima i više manje smo jako ozbiljni. Pa evo idemo redom. Matea, naša voditeljica programa terapija pomoću konja. Ozbiljna je, jako voli tablice, dobiva panični napadaj kada ulaz štale nije pometeno cijena, a nekad, ako je baš tako ulovite, nekad se čak i nasmije. Ali nježne ruke i nježnog srca prema svim našim korisnicima. Marija, strastvena obožavateljica irskog stepa i konja. Ona je kriva za sve one djeteline oko vratova konja za St. Patrick's Day. Melita, puno bih mogao o Meliti pričati, puno bi mogla ona i sama o sebi pričati, ali ukratko, naša veterinarka, animatorica rođendana, najglasnija na imanju u sedlagnik, brzo trči. I najbolje joj stoji uloga vještice za Halloween. Maja, čudo od žene, terapeutkinja za naše korisnike, a s druge strane ona koja izgradi i popravi apsolutno sve na imanju. Pokosi travu i preore jahalište kad treba. Da, to je ona cura s motorkom kojoj se svi muškarci dive. I imamo još samo jednu curu na M, obećajem, nakon toga možemo dalje. Marita, naša predsjednica, rekli bi oštra, ali pravedna. I mrzi kad je se snima, pa onda evo neka ova neugoda traje još malo par sekundi. I napokon netko tko nije na M. Dobrodošli u Eko vrt. Dijana, strastvena uzgajateljica našeg eko vrta i male populacije golubova. Sve joj dirajte, samo paradajze i blitvu, molim vas, ne. I ja, ali mene sad slušate cijelo vrijeme, pa nema potrebe da još i o meni govorimo. You can go, my friend. You can go. Wait for it. Na našem imanju uvijek imate nešto raditi. Bez obzira jeste li lijeni kao ja, pa želite samo popiti kavu ili želite uživati u nekim aktivnostima. Naravno jahanjem, šetnja kroz šumu, druženje i hranjenje životinja, igranje s djecom na dječjem igralištu, spomenuta malo prije kava, sok ili pak čaj. Možete pomoći oko uređenja naših konja, prošetati kroz naš eko vrt, proštiljati, peći kukuruz na logorskoj vatri, proslaviti s djecom rođendan ili samo odmarati od gradske buke okruženi prirodom. Znate koliko mi imamo mrkvi? Ja, previše će. A ne idemo s druge strane. Stvarno možete sve i zato ste uvijek dobrodošli kod nas. Idemo još po kupu. Jako bi dugo trajao ovaj video kada bih vam sad još i opisao svaku našu životinju koju imamo na imanju, pa najbolje samo da vam ih nabrojim jer bez obzira na karakter uvijek su gladni i uvijek su željni pažnje. Zara, Lija, Sokol, Nacika, Šugar, Feniks, Kalpeš, Maro, Šani, Mrvica, Pahuljica, Dorica, Peko, Bela, Zec, Aurelio, Valerijana, Hajdi, Lučano, Mučo, Golub 2, Golub 3, Golub 4, Golub 5 i shvatili ste još svi drugi golubovi. Jedva čekam da se vidimo, Zetov bus inače do nas vozi direktno, iako ni malo hodanja nikad nikom nije škodilo. Tako da, dobro nam došli.